ka Meghalaya State Women's Commission kala pentep balai sengi syaban jah ke jingja subah syak penyap ke hebret sipara halau chong kupa snong nongra uni kupa ula ketakti ke kemijungki hasurok snong laong bahadian ke jingja syak ketakti ke tegolong kemia ke step arp nyotrik cumang arcar puar ke tegolong kemia ke lej ucor tian syaki bor pulit ke renja police station halau ke teg jingja syak ketakti jongka halau kurim ke kong pidal ya toy chairperson ke commission ke laong ke judan ke jingja syak ketakti ke tegolong kemia na ke por hau teg kurim bulatep kerteng ke Jofri Sanjana pada absim lapoi perkhat bun dekat di kecing em ki khun badang red lesi nakadaw ko tay kecing lej ucor kai thu ba commission kla khar hachir ki bor pulit kerenca police station halau ka nongrem ba kemsim la sim khia kecing ucor ka nyotrik cumang arcar puar ba kumcu agami lai podrek cumang arcar puar ha ka por blawat pentep di bahieng ya kecing ca ki tege bret balau kupa kemun si pegan mau ba step lai podrek cumang arcar puar lalap iki media chung ki tege argot gi habret nakacaka blotep kum wakti kepada nadong nonglum jok snong nongra ha ka bala subajur bla peniap hidup kupa jungki ha ka mit lai podrek laban kedau bai uni kupa la kem de pulet akjan mit lai podrek cumang arcar puar bar ki pulet kidang toket bnya halau kene kecing ca badang abru kai pot postmortem penlap ikcing sha ha ka bai dei ba tege kecing sha peniap kita ya bret Kita syai untuk kubur di negara komisen mana ada kan untuk juga juga family bermak ini kecil sengsi bagi lelaki banyak apa pun sejak dengan minat negara yang juga nyerap negara yang berpisah Andai pat bangin orang bangin keli tiga pandai kubur ke bangin keli nama apa kami ki bahaya ngesem bidang long ha ka shock di ba bidang ha ro ban kre ye kini ka ban pendep ban penku ye keman rai hadir pat jong kini ka bagilaya penku ye keman di ne ka women commission la lai biang ye ka ban beli tiket ban tip di negara yang wilayah penduduk ye ka kami ba di family members wilayah kenduk tu yang ke negara yang macam ke polis banyak keren bagi but nilalak ba kadang kecing lek sting kecing senior negara yang macam ke polis nama ba ka yang ini tinggi simbai kan ni ba ka ba life trick kecil tu ke kam kecil tu ke tinggia ke singosi kan ba ka apa trick benai ni kecil pat kecing cia ke ba utu ublok usyo ye ka hasro kepon step kepon ba kali trai kira phone ni kene helpline bat polis kira tip bat ba kecing ye kendo jangan kecing ye kendo jangan bat polis ru polis kitip ba unni udei uba kamde kesien ke benengkong udei ke bala cuci atek berapa di hendai ki kremle ai di kelibar rok hai isin baik pada kapuliang negara yang contoh polis department ke nesting kan sudnio ya ke jing jong kini ki breu ki bawan ya ke banpan ni jing ram jong nang ke negara yang contoh women commission ni lah hadir ke jing penduk bat ke ni ke longjing ke bas seni di si nang ta ke jing penduk bat ki polis ni lah ya pelang-lang ni lah ya sedang ban perkrek ini ki jaga ki points ki bagin dia recommend ban ai ka recommendation jaga show home minister jaga badai ban le ban ka ba apat ka ban kalian ka women commission ka bagi dai ban le ka long ba ngin hap ru ban ai ya kani ka professional counseling ya kani ka family ya kini bat ka tu kan ni ki family members kam da kemet na baro dia bat ka kami jom teu accuse kita kami ka counseling ke nam tapat ke bangin yer pa ban insist ya kali yang ke polis ba amdai bandan menu banai tuklar ya ka ban penjen ya ka case jam uni accuse ba ka dei ka an ke dei ban trai ba dei ba kan dei ban kita ke dei ki berkat jam women commission ke ba sampai kita going forward. Kene kade kalau kamdai po kecing pek jam women commission no nama kadang ka child protection kita kibon kini kebetan kali yang macam kita. Relak kata ro kagaba mi kan ajar kini ke officer mi kredi. Ya kalai ni ya sai kita berapa.
Nama kadang wan ya kata kabakim kit kia. Kawan ya kata kabakim sunyo. Kawan ya kata kabakan kilong insensitive. Ya ka plight of kini ki bawan ciki. But menen ga to kabangi ya keren lai bat polis tengah lah kam keren tengah nama ngong ba. Andam di keban let gas po police office. Dadam day badan kakak. Kam day tu kadukan siya kaban suya lai rung banyak lagi. Dah bagi beri berapa yang support police office peniba kedan kecil. Tak kira ban simkia. Kata tinggal ini keren. Dari mangan keren pada halor jom kita gi jingcia itu kena ke ibarat kau itu kemudian mat ya keli nak ni kita jom ka. Dan lagi ya keren maknai kata long sebab nak subjek jom ni. Banyak keren cakap itu kena. Kita dia ke jingcia. Nombor ba. Nak jadi keren bagi polis rok kata. Polis inca macam tu amba kiwan ban komplit. Tambah anda orang bantu FIR pintre. Bat bonsi ni kibli jongi kelong kata tu. Bantu FIR dia. Dia dah kata ro dan bat kawai ka lada khantam ini ka domestic violence betul. Lada kan le ada FIR ka dan bat ka ini ka DIR. Ini ke DIR. Sebagian hak balik kata. Kawai ka mengalap menen fitin. Hak kecil keren. Kelong ba kebapen kuslay nga kelong kani. Bakade ka domestic abuse. Akan ada dispute. Dispute ki ay ka. Kim ay ka domestic violence, ki ay ka domestic dispute. Tidak ada orang dispute, tekemut kenapa nong strong arguments yang mai hang tu tak kami tak tiga. Dabang ni ubreu mentau ni accuse ulah long uba bursin tu lah syok kita kalau bagi long sudah bagi separate orang tak kecil syok. Dengan kecil kali jangan ya kita lomba. Balai bam ai bet kenega kedega domestic violence ni. Nama ada orang dispute dekat sting ti. Ni kumba mentah buat polis kiri ya ketua kiri ti dia akan ni ko family dispute kam day de violence tiga kam sting aku nginam la banle mengi ngim dan kebor ka bangin ang kem ni kata tam nila ban tho bahkan kedon ni ke wait cepat lagi tho menginam ni ya ka bangin ai chu home minister bat lagi ai chu home minister bat ngin la ro bat ai ko pisu DJP ya ke ni ka ba ya ka ai ka ba dai ban le bat ka kum ka fighting jo kita ki recommendation kita ke kiba nama hakalai ko ro ni ya kan do ba di kong apren dai kan non ko meeting ba di kong apren di nginang ya apenta ba ka cingi kram da kong apren ngine pa kumno la dingi hapan ai ka separate recommendation jomi ni ngine lam hakte nama ka issue ka long ka jo tang ba ya mentai te kamon ni na don ka jing konkret na ka mentai ba ai ke wing ke dehi ke ne ke ba dehi tangi polis buat kita baru alam jadi ya syok silok tu kam silok kedai kam deh bandar janjin jansen ya sekian balaya aku tu keteh bersyok lok siap ingin dan dia kata kabar sekian bandai sekian aku berinterfere di polis tu imat kita ni kata kecil sekian apa kam silok fi ya kabam dai bandang bat ndai hitam polis bam dai bandang kumtawan ni pai baru Baya ibla dan bersyasyo atau dari silok dan dari sikun long dong dong ngidai ban jarap tambah ka cinglong hi ke inang kesalang balong pai ba aku cu nama kata keski ka baka syasyo atau kalok hasurok hakapon baka like tray mastem tang ke baya isudam dan bayaram kecil ka kumuang biang fiedo kanu ga ay tambah nga syemba sila na kadang nung first time kasi kemenang ko tingin ang naaman ang kasi kemenang ko hindi judan kata kacik siya handray ki polis kitip ti
Bakanya kedai ke ba udah umur bola bursin pada syak bersyak ikan. Tiada day repeated offenders. Tiada day repeated offender. Lagi lagi. Ki polisi kin siam na daki ang banle ikan ni ka ban ay ka counseling ka elo kin le be daki polis ka. Nay. Daki day himan siam ka ay action. Ya kata te ka kram nevi. Tambakat ba hakat day ka bakal le. Kabagi ujor hakat day ka ako nyong tore. Dalam kila itu lut ikata ka ba hado popoy ba kata kecinya syok ta jong kilo day na kecing syok jong polisi. Long kila itu ba ni kata. Tambahkan itu ingi pat bakala cu kumba nga ubiang kan bursin niro haba silok ti mano ka batang suya ma su silok ya lek polis lek sedok ka ba long serius ka na asya so kanya lek senai di kam si ti septi namdan ki ban ya kloy ka ta ka ban